le kgone gona ke dumela gore tswana bona ka moaparo gore ge e le gore a sele piano ke kwaito goba ke house bona re bo majaivane ba re Khetho Mthandayo o e leng gore ke na le yena ke go dumediša ke re dumela Thobela re a lotša re ke go botse gore ke na le mang Tabza Berry yo ai ngwano a se ka go tantsha ke tla o bone e fela se e leng gore nna ke go dumediša ke nyaka gore o se tsebe ka ena ke gore a se majaivane fela ke ngwano e leng gore o rata buka o momona puku go se lekane le selo ga ka go botsa ka di-accounting a go botsa ka law botsa ka lotse ka moka o tla re hei wena dilo tse di dira nako mang ka baka la gore o busy ge ba re ka mo Tabza Berry o ya ka mo ge ba re ka mo e ka ba le gore gona go goleng ga gagwe ke ngwana wa mohuta mang ka gae ba mo tšea bjalo ka celebrity ka mo go batho ba mo tšeang ka gona go ba bjang e re nna ke mo amogele go e ba le nna ya Thobela FM ka gare ga e ba le nna re tshwere taba ya ka le Mankoko baby bona re tlono dula re le mošate wa tsebo le boithabišo e leng gore tshwanetse gore o e dire gona bjale ke go kitimela go dikgokaganyo ka moka tša ilego tša Thobela FM @Thobela FM yaka o re hwetša fao dumela mogel okay ke kgale re bile le wena ka di-studiong tša Thobela tle and I'm so excited gore ke buile gape le nna ke Thobela go ba le wena a jalo Tabza Berry o na le pasa ka pasa mo bitso gago ka botlalo ke mang ke Thabile Charlotte wa Gashai Thabile Charlotte wa Gashai napile goreng ba o ipiditše Tabza Berry so Tabza is from Thabile ke papa o be a mpitša Tabza ke sa le Tabza ya papa okay o tswa ka gae Berry is from high school ba go tseba one ba o bitša mpitša ka Berry so ke hlakantšhitše and also I used to like the berries the strawberry ya ke re ke luxury ga le ko high school a se mang le strawberry ba ka re bona ngwana go tswa ka makhuming yeah so ba mpitša Berry because they ke ja di berry too much so ka re hlakantšha ka re okay ke Tabza le Berry it actually sounds nice ke ratile ke lebo okay ga yo tswa le ke tswa Limpopo ba bantšha ba tsebe ke tswa Limpopo sorry batho ba bantši ba nana re ke tswa KZN because ke bolela Sezulu mara wa ke mopedi wa Makgonte a go dia go Limpopo go tswa mang papa papa o tswa Limpopo mama o tswa KZN ka re be ke sa tlo botsa gore mama o ya theta o ba wa khulumana wa le bo go ma se gola le ga e bile a ke wena na o ngwana daddy ba ngwana mama ke ngwana mama le papa wa tseba I understand okay ke ngwanyana ke tlhoka a gentle hand akere okay re tla tsenela go yona eo ke be ke nyaka go tsenela mo batseding a re boele mo go wena o mbotse gore ngwana bokae ka gae ke first born wa mathomo wa mathomo a ba bona nna ba bona a mini mother botse a mini parent ka baka la re tseka moka ba le ba dithomo go tla wena o thomile nna ke ba shetse le tswele okay bana ba mama le papa ka moka le ba ba kae ka gae re ba bararo ga re feletse ke nna ngwanyana ke le o tee ke latela ke bashimane ba babedi o mongwe o na le 17 o mongwe o sale ngwananyana je bona le 9 okay le go la jwang ka gae mama le papa ba le godisa jwang yo nna go ya ka nna we have the best parents we can ever ask for we have both a gentle hand and a strict hand so ra kgona go balance ra kgona go dia dinto tše dintši even though we know we are restricted because batsadi ba strict nyana re batsadi ba nna ba na le lerato if o nyaka something wa e berekela mara wa tseba re o tlo ihumana okay ka mantse mong go ka re mama kenye ke bone sneakers song kae ba pasa ye pele mphe fela one distinction fela ngwana just one karalo ka mama ka jwalo mama ka ronya ka sneaker tla ra ska wa 25 papa ronya ka sneaker o tlo re okay thola 60 re tla fa something nna wa tsebe ke nagana gore magareng ga mama le papa ke re hai mama o bona la o ka re bonolonyana fela o ka re ka re le he o rile he surprisingly wa mathomo everyone ga mona o ra mama o sitinyana mama o swang Charles ya ema so o bontso ka reng o tla re a ka re lenyalo ba re wa
kore lerato le ra ke lerato wa tseba o kgwetsa motho mong o lebelela ka mo le ka more ai a batho ba ba tlhakane man ke metsi le oil ya ba le gore ke bona ba ile gore dilo ba tlhakana go feta dilo but tse ka mo opposite attract ga botse okay sekolong go dithu tsena sekolo go tloga primary go fitla mo ka gopolang gona go bile bjang primary ya ka ke be ke le ngwana wa makgonthe dimaraka di be di le gabotse until I got to high school ke be ke se ngwana wa di A+ and whatsoever ke be ke strugglisha bosa gore boima ka baka la mmino motlhomong ke be ke sa di mmino O se tlo thoma ke ebile. sentse ke thome ke rile ga ke fetsa go discovera Tabza Berry ya ba gona di max di thoma go ya godima ke tsebe le nna jwang ba re ga ile a calling you'll definitely see it a kudi ka baka la gore o ba le nthwele ya gore a ke tlo re ke kgone go opela ke kgone go bina batho ba tlo re ya o kgone tšitše a ke le gona go na le bana ba looking up to you so o ka se kgone gore o kgone go emelela ka mo se kgone go emelela ka mo tshwantsha go be le balance okay o boletse go fitla high school dimaraka tša thoma go ya fasenyana go tsena university go diragala a ke tsebe le na di-distinction di tswa kae banna ba go tshepišeng gane ka ga e sefatanaga a ke tsebe and what's actually concerning gore ke be ke dia law ya ke tseba jwang and law a se a mang le mang especially BCom law ka bane ke business ke accounting ebile ke law so basically a combination of the modules tse di tša go fapa-fapana. mara ke kgona go dia distinctions ke obtainile my degree with a cum laude wow gane jale ke registerile for honors okay ke tshwanetse ke kgethe for finance or compliance ko vet bana ba o tseneng le bona sekolo ba o lebeletse gone jalo ba re ba bona Tabza Berry o ka bontši ya mara ba bona gore a e tsene ka tlhogong ka gore ka bontši ba phela ba mpotša gore wena why o sa re botša gore dia music re no bona ka re go bona ko TV gore how wena o celebrity and so on which is one of my missions a ke nyake gore ke tlo re ke tekwa makoko ka bane ke nna Tabza Berry ra tshwana kaofela the only difference is that o mpona ko TV wa bona ye nngwe ya dilo tše e leng gore di dirile gore ke dimo go bolela le wena ka gare ga taba ya ka Lemankoko baby ke rile ge ke go gopola ka gopola Tabza Berry o le monyane na feletla mo studiong o e leng gore ke gopola mama le papa ba re gape o phasitše o tsweletse go mare matlou o ya go dira lo ka mo lebelela ka ra go tantsha tsone tse o tla phasa gopola ba bo ba re botsa gore o phasitše o dira tsona sekolong ka ipotsa gore ke wena o tlhokegang mo nakong ya gone jalo ka baka la gore bana ba bangwe ba tsweletse go mare matlou ba ya go nyaka dikgoba ba bangwe ba le kgatelelo ya mogopolo mohlomong wena o ka tšea seemo sa gago wa ipotsa gore ngwa go ga go mathomo go yo nyaka sekgopa ko university ba go le jwang o kgone wa belana le ba bangwe ba e leng gore ba ema gona jwale go be go se bonolo for nna ka bane ke be ke sa like I said ke be ke sa pass ka di 8 but I don't know what happened ke le nna ke ba mpoditse ka January gore ra go accept ke be ke le nna ke be ke sa tshepe mara go diregile I was shocked le nna let me start all over ka matric ya ka ke passitse my matric with a bachelor okay ke be ke le nna a ke tsebe gore ke humane jwang bachelor ka bane from grade 10 going up ke be ke go ga boima ke be ke le ko di 50s ko di ke be ke sa fihle ko 70 mara ge ke fitla matric the final results jaaka tša kgatlhiša ka apply mara ke applyile late ka bane ke be ke se sure le nna gore ke tlo pass bang accepta for law ke gona mo ke boneng gore okay anything is possible le gona o dia music also so you only gonna focus on music so people are just gonna be like ai o tlo fella kae modimo arawa dula fast ke tla go bontša botse a go bontšha motlholo wa šala o ipotšiša gore o maketse ke sa tshepe le nna gore go diregile jwang gore o kgona o raloka ko TV you're also obtaining your degree jwang because high school it didn't look like that okay go bana ba leng gore ba tshwanne le wena motlhomo ba bangwe ebile a sanka ba dira di-application ba bangwe ba latlhetse tolo motho o ipotsa gore ke tla no bušeletša gona jalo ba bangwe ba tsweletše motho o ipotšiša gore ko leba kae
o ka reng mo go bona? Nna ke tsebe gore ba tla tshepa na. Go nna thapelo is the biggest thing. Okay. On thapelo. Also persistence. O tshwantse o no o tswele pele wa tsa o ska lahlela toulo ka bane ba ka go reply le ka February ba rena le space o ka o learn university at its one. Batho ba tlogela in the beginning of the year because they have other opportunities. Ba bulela wena tsela. So just keep on trying. Even next year is still fine. Maybe our humana space this year because there is something ye le gore modimo o go beetse yona. So try. Ka baka la gore o rata sekolo ebile o sa tswela pele ka sona go tlo re hey ke lapile go bala ratsa re sekolo a se fail go ka re ke lapile go bala jalo gone ke nyaka go shoma o nyako ipona o shoma jalo kae? Ke nyaka go ba a business owner. Okay. That's why ke na le business in my course. Ke nyaka go ipona ke na le at least 3 streams of income from my personal brand. Okay. From Thabza Berry. Ke nyaka go bona ebile ke travelile international ka the brand name. Ke nyaka go ipona gape ke na le at least dimensions tse 3 nyana. Okay. But I don't think ke tlo lapa ke sekolo. Yeah. Ka bane ba re knowledge is a seed that that grows for you. ya gola. Okay. Ke dumela gore ka sekolo re boletse o fitla mo re fitlhileng gona ke kuša ga botse gore o rata sekolo ebile o nyaka o se tlogela go sa kgathalege tlo feletse mafelong o le doctor o le professor o nyaka mo Dr. Thabza Berry. Dr. Thabza Berry shile la bona go Thobela FM go ba go podcasteng wa bina Maybe le nna nka dia presenting, who knows. ke a bona gore bokgoni ba yona bo gona mo gona ke a bo bona a re boele ka gae o rile le ba bararo bana ba geno ge ba go lebeletše ba go tshwara jwang o sesi ka gae o sesi Thabza Berry wa celebrity Ga shuman ke a normal child. Ra tshwana ka fela ebile nna le my baby brother the middle one re kwana go fihla a ke tsebe re tla reng re inseparable, if that's a word. Abamponi jwale ka celebrity. I'm only Thabza Berry ha ke le stage le bona ke phela ke ba botsa gore a sena Thabza Berry mo gae. Yeah. I'm only Thabza Berry ge ke le stage la ga o mpona ke raloka mo TV ngwana ko gae kopano every day ha music video e dlala o tla ka kamereng says your music video is playing re lebelele ka moka I'm sure says you a celebrity. So you see that shows you gore abamponi jale ka celebrity ba mpona jale ka sesi. Okay. Ke na le go iputsa gore go ba se o leng sona go tuma ga gago batho ba go bona televisioneng ba kwa mmino wa gago sa le moyeng a o fe ba ratho ba gago kgatelelo ya ko sekolong ya gore ke ngwana bo Thabza Berry ba ka re se kgone go tshwana le wena bana ba motho ba tshwana o khumana ba bangwe le ba bangangisha ba ra se a lena gore ke ba le ntwe le ya gore mama please o botse se sa nna te sekolong ge o mona ta sekolong se ba opella ba bona re kwena a ba o diri tsona tso Yona, it's bound to happen. Mara bana ba gesho bana le lucky ka ban ke ba lata le ko sekolong. So ba bona koloi feta ina sticker ba Thabza Berry a tsene ka koloing ba bona gore okay that's your sister. But baby brother the middle one ke CJ Lina la gagwe. Yeah. O raloka rugby. Well he's a A-learner ko sekolong. So not that I'm restrict. Le ena gone go itirela leina la gagwe gore e ska ba Thabza Berry fela. Yeah. Ka baka la re lwena a wa momela go lebitso la papa ka re papa a tsebega wena o we made a name for ourselves. Okay. Yeah. Ge le ka gae wena le papa le ya di gigging mama o ya kae? O atla o atla from 9 to 5 ha re ka 11 na le gig o tsena ka koloing. I do. Manager wa gago ke mang ke mama ba ke papa? Both of them. They both manage my brand. Wa ba patela ka baka la gore ge ba go buka di gig batho ba go lefa o lefa mama le papa ya mane ga ise mamogolo family business. Le ke gare ga family business ge ile gore ke lebenkele ke nna ke shumang tšatšileo ke santse ke tsore ke ya go gola ke family business ba thola bona le bona ke okay ke nyaka go tseba gore bana ba go lekana le wena ba ileng gore ba shetse ba feditše mare matlo o ebile ba kore university a re sa bolela ka baka la gore o tla gola gona jwale gona le go ba le maratona e leng gore a feleletša a bapaledisa go tswela pele o thomile tša marato Thabza Berry nna Thabza Berry
o na le ola emang mo khoneng a letša monodi ka ra ba sa letša monodi metšetša o tla romela WhatsApp a re baby I'm here ke nyaka mama le papa ba tsee wa fisha ne a go fishinana wa tsa go ga bose jwa oh no a ke na nako ya mojolo so far because degree ne ntse ka di washing mola le mola mara ka fihla mo sko 25 le ra re le ke fihla ko 25 a ska tshwanela ko o na le mengwaga me kae go ntse 22 wow 25 isa le golenyana ke tla boledišana le mama le papa gore 25 ya batamela re re eng go ba aowa ka baka la gore ka no gore 22 ya ba le gore šetse o bona bone o no re 25 a e fitlhetlhe ke nyaka go ba le apartment ya ka le BM ya ka pele tse dingwe di tlalatela ke tla ka morago e fela ba gona ba e leng gore ba tla o ba etla o kitimela go mang go mama go ba go papa wa bo di tsoro wanted yo a ka ngama papa ke bona o tla bo se ba botse ba tla ba tlile go wena ba re hello baby oh no o botsa mama o botse motho sa go kgatliša ke gore ke ntho o e nyakang tša marato di emenyana o sana le mengwe masomepedipedi o tla re go fitlhe go masomepeditlhano ya ba le gona o bona o kare le gona ge o thoma o tlo dira o tlo botsa papa ba mama goreng o botsa mama papa tla bona ka leta ge itla ya magadi okay ke dimela gore go fitla ga bjale ba ba go tsheletseng ba kgona go bona gore o ka no ba ngwane monyane o sa kgathele gore o tswa lapeng la mohuta mang go tseba se o se nyakang o ka tla wa se fitlhelele go na le bana ba e leng gore a se ba tswelele ba lekile fela papa letho nko o bolele le bona ke boletse before gore Thapelo ke best friend gore wa tswelela this year it doesn't mean that's the end of the world modimo o go beetse something le nna ditšhomi tša ka tše dingwe di feditše gang jale nna ke gona ke fetša a re tshwane di ka seesimane own pace own race your journey is not the same as everyone else's journey mohlomongwe wa repeater because modimo o bona kare a sentho o ba ready for your destination so that hold on is for you to prepare yourself for the future okay re tswile ka gare ga 2024 go bo ka tshwanela ke go boela morago go 2024 o tlo re bile ngwaga wa mohuta mang mo go wena mohlomong le ditiragalo tše e leng gore wa di gopola gore di ile tša diragala mohlomong le wena ba re batho di ya go tlaba go batša go tšhoša ba bangwe wa re yo selo sa mohuta o sa diragala 2024 was a year for me it was a year for me back to varsity I was a cheerleading captain for 3 years okay I was a career center ambassador chairperson for 2 years I was playing on TV like no one's business even though Kentucky final year my music didn't stop okay the opportunities tše di tlileng go nna tše nka se kgoneng go di bolela gang jwale le tla di bona this year wa bona di-opportunity tsone tšeo re dimo o ka no re sabela ka baka la re ketse ka dikatlego tša Tsebzaberi tše e leng gore di fa ngwane mongwe le hutso le tshepo ya gore le yena ge wena o kgonne le ena ka gona okay ke na le album ye e tlo tswang I have 2 actually okay the first one is just Tsebzaberi but the second one has a lot of artists okay Yes. Jipima Orange gare ga ba ba Jipima Orange ke malome o ga ke nyaka feature ke tlo kokota ke re ka Wa re e tsena mo. yeah okay mara ba gona e tla ba bolela ka moragonyana yeah later on okay so I could say 2024 was really a year for me to learn to grow even if it's not Tsebzaberi growing just me growing finding out Thabile gore ke mang ga botse o nyaka eng and I was able to discover that re tseba gore Thabile ka ntle le go ba ka gare ga mmino ka eno re ka ntle le go ba ka gare ga showbiz wa bala o kgona go tsoga wa tseba gore le khono le ke mošupolo go ba ke la bobedi ba ke la boraro ba ke la bone ke la bohlano ditiragalo tše di šetšeng di bile gona ke tša mohuto ka gare ga 2024 ke tša mohuta mang tše e leng gore ditiragalo nna re kwele ba re bo kae ntate mongwe o dirile eng ka re dipolotiking mang a se direng dipapading mang a se direng ke tše di feng tše e leng gore ye tee yeo e gopolang gore e rile e diragala ka re banna maaforika borwa re ya kae gender-based violence yeah that was the hottest topic in 2024 ebile intile gore ke ipotše a lot of questions ka humanity
gore e ya kae e ka no ba e le mafello re matšatšing a bofelo or go diragalang ka gabane people make it a norm to kill a person. People make it a norm to take a video and say ke mmolaile, and you are proud of it. So it really made me question a lot about humanity, which is one of the reasons I ke nyako ipona ke le motjolong, because motho o e leng gore o ipona o mo rata a o motsebe gore o go naganela eng. So yeah, gender-based violence was a very huge question for me. Yeah, e botlhoko ka nete ke baka la gore o bolawa ke motho o robetseng le ena mabane a re le baby go wena a re o robala gabotse ke a o rata wa re ke a o rata le nna go sasa o tsoga o bolaile ebile a dirile video ka mokgwa o bolela gore a sho ke mmolaile. And what's worse is ke dialo. So most of the times lebala ka tsona di cases tsona tšeo ge le re labala in South Africa di fitile 500. So it's still continuing. So ke nyako bona gore 2025 e tlo ba jwang. Okay, ge go bo go ka diragala gore Thabisa Pere a be mo president wa mathomo ka Afrika Borwa wa mosadi o ka fetola eng? Taba ya di-pets. Okay. Bana ba bantši ba robala ba sena di-pets. O berekisha tissue as your pets, but the condom di free. Oh. Yeah, ka mokgwa ba di beyang ka gona gotlhe mo ke ka mokgwa nyakang gore ba beye mengatwana ile ya letlhapo. Le gona ke be ke tla re death sentence e boe, but since ke bala law a ke shoka yona ka bane gona le batho ba leng gore ba go prison for ntho tse ba sa di dirang. But also there's gender-based violence. E dia gore batho ba be comfortable because le ga o le tronkong o na le TV, o na le mpete, o na le dijo. So it's not different from the outside world. So maybe that could be one of the things I change. Okay. Di a kwagala tse leng gore ka neto ka di fetola ka naga go ka fiwa sebaka sa go ba mo presidente. A re lebelele ka gare ga boithabišo industry e leng gore ka gare ga yona. Ke eng tse leng gore bona ka re di gatelela basadi tse leng gore bona ka re di lokile le tse di sa lokang? O dumang gore di fetola. So far the opportunities for women o ka re ke tse dintšhinyana di na le go tlalanyana. Bo Karishma, they're growing inside of the industry. Bo Makati, last year she did an event called a stadium, which people pulled through for her in Tabishit. But also, ona le khatelelo ka mogara industry gore first of all gore o tsene ona le motho o swanetse roba le lena. Number 2, in as much as people now don't dress properly, you have to be discriminated the way you aparang ka gona as a mosadi. So those are one of the things they leng gore ke bona o ka re di gatelela basadi gore why o apere so, and batho ba leng gore ba go gatelela go fetišisha ke basadi. E le nna ke fitla ke le komane ko baby why wena o apere tight ye so, which you're not supposed to do that as woman to woman. Gore taba ya basadi ya go gatelelana a e ka gare ga batho ba bagolo ke go tshiletse ka baka la gore ke boletse le basadi ba babedi ba ba gateletseng taba yona eo. Wena o sa le mosa o mmele wena wa e bona o itemogela yona mo nakong engwe leng mo go yona. Nna ebile ke am fortunate because batho ba bantši ba re ke kgona go aparela mmele wa ka, mara why e tshwanetse o mpotse gore o ska apara so o apare so, o ska apara so o apare so? Why o le mosadi? What if I'm battling with Milwaukee? I'm trying to make myself comfortable. Wa fitla wena le mosadi o ra wa dipetse tse di tswile. Mola le gore nka ba ka ke sentse ke go thusha ga botse go botse okay ke bona ka re mo re ka fetola re die ka mso nya ka skipa sa mohuto o tswile se mara ke tlo fitla ke re yo dipetse tse chomi jale ka mosadi ka mantse mang ba sa dirisana le tsele tele re sontseng re sepele go fetola ka mogore phelang le go phidishana ka gona. And now it's in the industry, the music industry. Le ka gare ke boletse le okay ke boletse le mosadi e leng gore ka gare ga bodiragaji ke mogashi o file mohlala ka se o fetsang go se bolela gore ka gare ga industry e leng gore o mo go yona bana le gore tsena ka mopele ge o sanya ke go dira tsewe a o sa le filo ba go tlosha ebile le ka gare ga industry ka sa bona ke fetsa go bolela le mosadi e leng gore ke ngaka ka mangwalo
ke moetapele wa university a re hey di a diragala nna ebile ba iputša gore gane ke dirile le mang gore ke be mo ke leng le wena o tlatsela seo ka baka la gore le ka gare ga boithabišo gore o ye mola sefaleng ba go buke gigi le gona ba tla re tsena ka bopedi le mang nna ebe if it was not for papaka ke sure batho ba bantši ba batla gore ke borobetse le ba bantši mo industry because of the doors that opened for me ke thušitše fela gore ke na le batswadi ba bang managang yeah but go na le yo mpotšišitšeng gore a wa robala le mang ka baka la gore you are in the industry now you are playing on TV every day, you are playing on radio. I'm like, no. Batho ba bantši ba bona what you are destined for. Okay. Ba go bona. E le gore go na le ba e leng gore ba ipetha segega ba re ao ana nka se gane selo gore ke tume ke be ke khume nka dumela ge motho a re a repote ka ba gona ba di dira. Surprisingly, ke bile le conversation with one of the girls. But it's in corporate. A re nna e boss e ka re ke tlhobole ke tlo tlhobola, which is not a good thing because even when you get into the industry, motho tlo re o robetseng yena tlo lebelela jwang in the future. Seriti sa hao sona. So when I tlo bulela motho mongwe le mongwe o hlakanang le yena mo tseleng maoto ka baka la gore nyaka di opportunities, doesn't work like that. Okay. Nna le wena a re feleletse molaetsa wa gago ka kakaretso ke nyaka re lebeletse basadi ba ileng gore ke gona ba sa gola young women ba ileng gore a ba tsebe pele le morao man ba no nyaka go tuma go bose mabati a bulega e fela ka maikarabelo tuma leto la gago le sepele ka maikarabelo ka baka la gore he go boima gore go feta ba no re o re kire ka mo ba re yeah bolela le bona ka baka la gore re nyaka go itlhompha mo le seriti seo o dule le sona man ko re sepela o itse magetla o dimotse ba gore nna ke nna mo ke tsentšitše ke bokgoni baka. At my 22 years old I wanna motho tla reng ke robetse le Thazapere. Yeah. Ana motho e bila o khatliše mama e bila o khatliše papa e bila o khatliše nna. It's because I know what I want. So prayer. Rapela. Hlompha batswadi ba gago. Find a role model e leng gore wa mona le wena gore o dira dilo tše di tsamayang ka tsela. There is a lot of influencers right now. A ke nyaka lo bolela mabitso. Le wena wa bona gore ntho tše di dirang mo social media they are not nice, but you still look up to the person. Yeah. Find yourself and respect yourself more than anything because you are a vessel ya Modimo. What you have is not what everyone would have. You are a rare being. Ya tseba re nka re ke mang motho le ngoro lebella yena ka gare ga industry tlo that's my dad ka ntle le mama le papa ke mang gore ngo mo lebeletse wa re ya o la yena ke nyaka go fitla mo go yena go ba le go fita in the industry. I don't think there's anyone in the industry. I've met a lot of people in the industry and nake sure I think maphelo a bona le tšo di ka bona gore sure I think I'd want to take my own journey. Okay. And see where it leads me. Wow. A re feletse ka bo ileng re dimona mela le ena sefala le abelane sefala se so far ke Makhathi. Wow. Yo, that lady is a great performer. E ga botse go dansa ga lena go nyakile go tsamaelana se gore le dansa ga re la go sa sala ka setlhare yo you can see hore wa itseba nto e nyakang. Yeah. O na le di goals tša gagwe. She's the only person on carrying a ni jwale ke nyako tsena stage le yena. Okay. E tlo kgonega wa kwa 2025 ha e tlo kgonega tšatši le lengwe. Ke leboga. Ke nyaka gore nna le wona ga re felletša nka se remella o tantse e fela nka go kgopela gore o re opelele ye tee ya dikoša tša gago. Okay. Sa inagana gore ke tše dintši ape wena pele nagana o thoma o opela o nyoko o thoma ka go tantsha ka gore ke go jalo o se ka re tantšhetša wa ko opela. Okay ke na le exclusive. Okay. Ebile re konketse yona e tlo tswang e o re sa e tsebeng. Exclusive. Okay ke na le di-exclusives tše 2. Ke nagana gore di tlo thoma ko Thobela FM before we go outside. Ba di bitša Amatin. Okay ya mathomo ke Amatin. Ya bobedi ke Buisa. Ya mathomo ke piano dance and the other one is soulful. Okay. Can I say a message for Buisa? So Buisa is ke a thoba pelo.
for batho ba re ba lositseng in 2024 2023 yeah gore modimo ge go kgonega gopela le ge ka ba 1 second ke nyaka go bolela le yena ke mone gore o right na nthobe pelo if a gone go mmusha gore ke gone go accepta gore okay a sa lego bona le motho mo go bolang ka lapeng la gane go ba mogwera o ileng gore a sa le go bophelong ba gago duma o ka ro ka bolela le ena o duma o ka ro ka mo romela WhatsApp o ka re nka mo fa fela hug ke mang ke kuku oh moya wa kokoro ba le ka khotsa kere ke a leboga okay okay re ke tlole exclusive Ketong Tandayo actually ngithi Ketong Tandayo ngithi Ketong Tandayo actually ngithi Ketong Tandayo yeah ye ke nyaka go dira le wena gona jwale a sanga ka dira le motho ka gare ga taba ya ka le Mangoko Baby ke nyaka o tswalele lenano la legone okay go no ntaelela wa tseba o laele botse batho go rona le Mangoko Baby ba botse gore ba ye di gokaganyong tša leago tša Thobela FM di gokaganya we learn every day social media account okay ke nyaka ka digokaganyo ke tla tsana go iberekisha ye le melebeletsego ka tšatši la ga Jenu or Momohlaki Tabza Berry, formerly known as Tabili. So if you don't know me as Tabili, now you know me as Tabza Berry. Kinale Mangoko Baby in the studio, and thank you very much for watching Thobela FM. Lekar huma go di khokagano jalia wa ona ganya sho bona ro tloba ena mafelelong ke ena Tabza Berry ke ka mkholo gore fitla mafelong a lena la rena le go o buditsa re Ketong Tandayo ka gare ga 2025 kgetha motho e leng gore ka se go dirishe diphoso kgetha motho e leng gore tlo go aga kgetha motho e leng gore ka se go gogele fase nna ke Mangoko Baby tseletso tse go le lerato la gago di ntira gore ke be se ke leng sona go fitlela re kopana gape nako ngetlang nka se re tata o se bolele dikgokaganyo tša gago tša leago Get Tabza Berry in all the social media platforms. For bookings, you're gonna email my manager at cimrecords.charles@gmail.com. Please. My manager, not me. Yes. Ya ba le gore go taba ya ka le Mangoko Baby ya go Thobela FM ya ka gotlhe mo Facebook, YouTube, o ipsine ka taba ya ka le Mangoko Baby. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.